Byiza bakurikira ubukungu talks kandi mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi reka tuvuge ku Bushinwa, Afurika, Biden, Uburayi. Bose bararwanira Afurika buretse ko Afurika wenda bamwe batarabimenya. Ibiganiro ibyegeranyo byose bivuga kuri iyi ngingo. Gusa uyu munsi reka turebe ku kintu kimwe. Ndabyibuka kuri YouTube umwe warebye ibiganiro byacu, hanyuma umunsi umwe wenda kwa dufollowinga kuri Twitter arangije quotinga ka video kavugaga ku bintu by'umwofisho umwe w'umunyamerika. Reka bihompera. Muri 2018 mu kwezi kwa gatatu, Secretary of State cyangwa se umunyamabanga wa leta yitwaga Rex Tillerson yaje muri Ethiopia. Aje muri Ethiopia icyari kimuzanye n'iki no gusobanura ahazaza h'umubano wa Amerika n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika. Icyatunguye abantu, speech ye ntabwo yagiye kuvuga ibyo, ahubwo yahise itangira kuvuga ukuntu Abashinwa ari ikibazo kuri Afurika. Ibintu abantu batakiriye neza. Kubera iki? Arako ka video bampaye, umugabo yaravugaga ati iwe yarabivuze ariko ntiyavuze uwo muntu wari we, ariko icyumvikanaga n'uyu yashatse kuvuga kubera yuko yagiye muri Ethiopia. Kibuga cy'indege yaguyeho cyubatswe n'abo bagabo. Imihanda yakoresheje ajya gutanga iyo nama yubatswe n'Abashinwa. Hanyuma n'inzu yari arimo aratangiramo ikiganiro cyangwa se iyo speech cyangwa imbwirwaruhamwe ye, abantu bari barimo bose bari babizi yuko yubatswe n'Abashinwa. Ikibazo cyagiraga kiti ese niba wumva ari ibibazo ahantu uri, kwera icyo utatekereza kuba natwe ubu ngubu tufite aho kukwakira bivuye kuri abo bantu. Kazi neza ku bukungu talks, reka tujye byimbitse byose tubisobanure iby'ingenzi mu minota mikeya, nibura ugira ishusho rusange kubyerekeye nuko Abashinwa bari gushora muri Afurika, hanyuma tugire n'ibyo dukuraho rimwe na rimwe wenda dusobanura kubyerekeye n'inguzanyo baduha aho zitandukaniye n'iza Amerika. Reka dutangire. Ubundi mbere yuko wumva Abashinwa bari muri Afurika hari ikintu ugomba kumenya. Baza nabo bakoresheje inguzanyo, nta gitangaje nkuko n'Abanyamerika bazitanga, IMF ikazitanga. Gusa ugomba gusobanukirwa inguzanyo ba Afurika ubundi zitandukaniye hehe. Ubundi Abashinwa ugereranyije inguzanyo batanga inguzanyo zerekeranye no kuba bakubakira igikorwa remezo. Igikorwa remezo ni igikorwa cya kindi kitimuka nk'ubushize narabibasobanuriye, n'abapolitisiye baragikunda kubera yuko bibuka ingoma yabo bakoresheje icyo kintu bavuga ati nitwe twabahaye umuhanda, nitwe twabahaye ibi, nubwo byari ku nguzanyo kugeza uwo munsi itaranishurwa, ariko kiba ari igikorwa remezo kiraho giteretse. Ibyiza by'ibikorwa remezo mu ncamake nuko aba ari igikorwa kiri aho ngaho. Turabizi iyo umuhanda ugiye ahantu benshi bavuga ngo hagiye iterambere, ni Ikinyarwanda n'Abanyarwanda babivuga. Abashinwa ibyo bintu barabikora. Ahantu umuhanda ugiye ubuzima burahinduka, nibyo amaduka abantu bashishikarira gukora bakawubyaza umusaruro. Kandi ikindi nanone ibintu twavuga muri make ibundi mu bukungu biba bisobanuye yuko iyo ushora mu bikorwa remezo cyangwa se mu bikorwa binini, yaba imihanda, amashuri ndetse amavuriro ndetse n'ibibuga cyangwa se ibindi bintu by'ibikorwa cyangwa inzira za gari ya moshi, biba bisobanuye ko uri guha amahirwe menshi abo bene gihugu bo kuba bazabona amafaranga yaba bafite uko baba bayakura mu bantu no kugira ngo bazishyure iyo nguzanyo mu gihe kizaza. Akenshi bakunda kwita kari smart loan strategy mu Cyongereza, niko tukunda kubivuga. Ariko kugira umenye aho bitandukanira, Amerika itanze inguzanyo izitanga gute. Reka turebe neza ukuntu bigenda. Haba habaye krize yaza bakaguha amafaranga, nabwo atahita akemura krize yose. Urasaba bakemera bakagira bakugenera, ntago baguha ikibazo cyo. Ni ukuvuga ngo buri gihe Amerika iza gutabara nk'umucunguzi ariko ukemura ikibazo mu gihe cy'igihe gitoya, adakemuye ububabare cyangwa se ububi cyangwa se ububabare bw'igihe kirekire. Ni ukuvuga twavuga ko ari nko kugutera ikinya cy'igihe gitoya, ariko mu gihe runaka kiri bugushiremo ukibuka kuri kuribwa. Ibi ngibi rero akenshi abenshi bakunda kubona yuko atari ibintu bifasha Afurika. Kenshi n'abakritike benshi bakunda kuvuga ko nibi bituma abantu bayarya. Ubushize twari turi kuvuga kuri case abantu tuganira kuri Twitter, kenshi nibo babibonye. Barimo baravaza ni gute abantu babahaye amafaranga yo kurwanya icyorezo cya COVID, ariko bari babahaye amafaranga mu kuri bafite ibindi bibazo byinshi. Aho kugira ngo amafaranga ajye mu byo yagiye, raporo zatangiye kugaragaza yuko yagiye muri za ruswa n'ibindi.
turi kuvuga igihugu cy'abaturanyi byabayeho abenshi barabizi n'ubu ngubu batangiye gusaba ubusobanuro. Ni ukuvuga ngo bari basanzwe bafite ibindi bibazo binini cyane kurusha ibyo covid bazaniye. Amafaranga ku buke bwayo aho kugira ngo agere ku byo yagombaga gukora, hari agiye gukemura ibibazo bitari mu murongo, bituma raporo niyo bayikora bitazerekana neza ko yakemuye ikibazo cya nyacyo. Uru ni urugero rw'ibintu nk'ibi ngibi biba bihari. Kandi hari ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya UNECA. Iki ngiki ni ikigo cy'ubushakashatsi cy'Abongereza kirebera hamwe ibyerekeranye na Afurika. Ahangaha kigeze kwerekana yuko 80% y'ibikomoka muri Uganda byagakwiye kuba bibangamirwa cyane, cyangwa se industry ibikorwa by'imyenda cyangwa se inganda z'imyenda muri Uganda zibangamirwa cyane no kuba nta bikorwa remezo bafite. Ibi rero nibyo bikwereka neza yuko baramutse babibonye ububasha bagira nk'igihugu cy'igihanganye mu gukora imyenda ku isi. Ibi ngibi rero bita bivuga yuko Ubushinwa buramutse butanze iyi mihanda cyangwa se iyi nguzanyo y'imihanda Bagande kuba bayifata bayikuye ku Bushinwa, ni ibintu bimakinga sense cyangwa se utabaveba. Ariko nanone reka mbere yuko tusoza reka tubahe imbonera hamwe. Ubundi Ubushinwa muri Afurika urebye mu myaka 20 nibura ishize, hagati y'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 2020, Abashinwa bakoze iki muri Afurika? Nibyo bazanye inguzanyo, bazana ya projet ubushize twababwiye G7 idashobora kuzakubita kubera yuko ibikorwa imaje kugeraho biragoye yuko bazabishyira hasi. Ubushinwa bwakoze iki? Guhera muri 2000 kugeza 2020, Ubushinwa bwubatse ibirometero 13,000. Aha turi kuvuga ibirometero ushyizemo ibya gari ya moshi ndetse n'inzira z'ubutaka. Aba bagabo bubaka ibigo nderabuzima birenga 130 muri Afurika. Abagabo bubaka ingomero zirenga 80 mu bihugu bitandukanye. Aba bagabo bubaka ibibuga by'imikino itandukanye birenga 45. Bubaka amashuri arenga 200. Ibi birakwereka ko investment zabo cyangwa se inguzanyo batanze muri ibi bihugu zagiye zikora ku ngingo zose nk'uko twababwiye. Ibyo bintu bine, ahantu iyo hashyize umuriro, ahantu ukahashyira umuhanda, ahantu ukaba wahashyira ahantu ikibuga cy'imyidagaduro, hakaba hari n'ishuri n'ibitaro, bisobanuye ko ubuzima bw'abo bantu babugiye kuva ahantu hamwe bujya ku bundi. Bisobanuye neza yuko mu ncamake nge ku magambo yanjye, Abashinwa babashinja ikintu cyitwa debt trap diplomacy, ariko cyangwa se kugushyira mu nzira y'inguzanyo ikazakunanira bakagufata amateka. Ariko se reka dutekereze nanone, iyi nzira y'inguzanyo n'ubundi Abanyamerika niko babayeho ku nguzanyo, biga ku nguzanyo n'ubundi bamwe banapfa batayirangije. Ariko twe muri Afurika banoneho Abanyamerika bo bashaka baduteza icyitwa poverty trap diplomacy. Ni ukuvuga ngo ni ukuguhoza uri umukene usabiriza. Ibi rero ni ibintu bibiri bitandukanye kwa dukurikira, mushobora namwe kusesengura ku giti cyanyu. Ariko ibi ngibi bikwereka yuko Abashinwa bo hari uko bari kugerageza. Ni bya bindi nari natanze urugero ushenda abantu uhitamo shitani nziza ushobora gusoma cyangwa mushobora kwicara mukaganira. Reka nanone mbere yuko dusoza tukwibutsa akantu. Nko muri Kenya abagiyeyo murabizi, Matoraka Express cyangwa se iriya nzira cyangwa se gari ya moshi kuvana Nairobi kugeza muri Mombasa. Iyi projet iri muri projet zo kubaka zahenze cyane, nakeka ko no muri East Africa tutaragira ihenze kuyirusha, irenga billions cyangwa 3.6. Izi ni miliyari 3.6 z'inzira ya gari ya moshi ivana nyine Nairobi kugeza Mombasa. Iyi ngiyi Abanyakenya nabo barayishimiye cyane kugeza aho bavuga yahaye akazi Abanyakenya 25,000. Bidakuyeho yuko hari izindi kritike zivuga ko Abashinwa bizanira 60% by'abakozi, ariko ibyo ni politike zabo, wenda baba nabahemba make. Kandi ikindi bamwe muri bo baza ari baje gusoza ibihano nsimbura gifungo bya bisingi bivuze na amaraporo arabyerekana. Hanyuma deja ubu ngubu mu mezi 17 ya mbere abarenga miliyoni 2 z'abaturage bari batangiye gukoresha kino gikorwa remezo. Mu magambo make, niba Abashinwa ubwabo ubushakashatsi bwakozwe na Afrobarometers bwakoresheje ibihugu birenga 34 bwerekanye yuko Abanyafurika bishimira influence cyangwa se kuba Abashinwa bari muri Afurika nk'igikorwa cyiza ku rugero rwa 63%. Bamaje guca ku Banyamerika bo bafite 60%, Oniyo bizera ko ari 57%. Ibi rero bikwereka mbere yuko dusoza, hari umwotsa wanditse n'igitabo
kizwi nka ntuza nka Dragon Gift. Iki kitabo cyerekanaga neza yuko Ubushinwa nubwo bushinjwa byose bikagaragara nka nabi, ahubwo igihe cyari kigeze yuko abantu bakwiye no kugira ibyo bashima kubera ko hari ibintu byinshi bamaje gukora byiza. Ushaka gukompeta nabo nare uburyo bwiza akora, ariko ubu ngubu ibintu bakora nabo bishimisha amaso y'abantu bitabasabye speech zabo ziza kubisobanura. Kandi ikindi Abashinwa bigiye cyane ku Banyamerika ndetse n'Abanyaburayi, ubirebera no mu ma construction companies. Urugero nko muri 2000 Amerika yari ifite abantuza company zikora ibikorwa by'ubwubatsi zirenga 19 muri top 100 ku isi. Ariko ubu muri top 100 ku isi Amerika ifitemo company 7 gusa, mu gihe Abashinwa muri 2000 bari bafitemo company 9 gusa. Ariko ubu ngubu bafite company zirenga 27. Kubera iki? Biyangaje mu ma projet za Belt and Road Initiative. Iyi ngiri no muri Afurika amakampani menshi ari mu bihugu ari kubaka, yubaka ibintu abantu bakeneye kandi ku giciro gito, yaba muri Aziya, yaba muri birabita Indo-Pacific, cyangwa se muri kuri Amerika y'Epfo. Nayo kampani z'Abashinwa niho zuzuye ziri gukora ibikorwa. Ibi bikwereka yuko aho ibintu bigeze birakworohera yuko kwereka nubwo bombi bahangana ntago bakwiye gushyira Afurika hagati, kubera yuko buri wese ari kureba inyungu akabalansa. Ntago bikiri nka mbere abantu babategeka kureba inzira imwe gusa. Mu magambo makeya rero birakorohera kumva neza impamvu Ubushinwa uburyo bushora muri Afurika ni uburyo bwo kureba ibikorwa by'iterambere cyangwa se ibikorwa remezo bishobora gutuma nabo babasha kugira amafaranga bakishyura. Kandi mbere yo gusoza, bya bindi bavuga ngo Ubushinwa burakuguriza nyuma bukazatwara ubutaka bwawe, kugeza amaginga yangaya nubwo babikora mu buryo bwihishe. Nta hantu muzabona raporo zanditse zari zajya hanze zerekana yuko barangije kubitwara. Bakwereka yuko bakodesheje ubutaka bwawe igihe runaka, ariko ntibajya bavuga ko batwaye ubutaka bwawe. Icyo ngicyo nanone abantu bagomba kukibuka. Gusa byose ni politiki. Imyaka 99 niba bayifashe abanasinye izo kontra baba baravuyeho, n'ibindi bizavuga icyo gihe biba bimeze ukundi, ariko nibura icyo cyo kibaye clear. No mu n'ikindi cyo cyanyuma nakubwira nk'ibanga, ibihugu iyo bigiye kunegosia inguzanyo, akenshi iyo binaniwe kwishyura hari icyo bita restructuring, barongera bakavugurura amasezerano yo kwishyura. Abashinwa nibo bantu ba mbere bagerageza kubyumva, nanone bakashyiramo clause zikugonga kugira ngo wumve yuko nta mikino bafite, amafaranga yabo yakeneye ari byo kumva yuko bashobora no gutwara ibintu byawe, ariko mu kuri nta muntu urananirwa kwishyura ngo babitware. Even na Sri Lanka ubu ngubu ntago baratwara cyambu cyabo kandi cyapfuye ubusa. Reka dusoreze ahangaha, nizere yuko tuguha ishusho rusange ku byerekeranye n'ibibazo bya Afurika ndetse Abashinwa, Uburayi ndetse na Amerika iyo bashatse kutubwira kuri story zabo zo guhangana ngo natwe tujye. Ciao, shalom, naho utaha.